Dear Queen, can you call no so any dear chili ampa, a dear air cornea timid senasi, edgebre eshe. Yadama says a bring in a motanas and I'm Jumedi. So when you had your oko any hope, I say ever started in a Jumedi and you better a boafobia basso yasne, I'm a Jumedi air course, a time herbal mixture, or system malaria, the word ran it up, KNG herbal capsules, or say Oba Bema obesiasio, I'm a hinfian aye come a fin sans and sans a Google baby dear, and run the KNG herbal capsules. I feel no a give us P capsule na Emma Wobo Jumano. Marion Fisa say your cocoa swa, whether any give us cold capsules. Na in this me who I famity ha, just say, Miss Leia near Melcosi, a MBY Galaxy. MBY Galaxy Kumasi Tafo, wait me follow the at MBY Galaxy or Instagram. Now also who be for be my look to say fly like I'm looking today. And now I feel baby I had sna ye Jumedi a Yagola Hotel or Kumasi Shia so say ye event reception let be biade and one Yagola Hotel. Now penny fund the enya be fear any baba bet to chinkomo a MBY Galaxy and a rich love and a yenya be fear. And I know come to train the ye be sakrani say. Why do women cheat? Now watching a train, any man snazzy doing come I bet say the entire be fat, ye be no matching tin, any man who be doing come and who the entire almost of a man manachi. Mammy, my mamma Haba. More fool. Thank you. Send you idea one ton of a crowd. Hey, what just from here to MBY Galaxy. Why are the aquaba about the ocoso? Rich aquaba by the ocoso. And then come on to change because I say, I didn't hear or bar. Ana Emma Efa Omukunuma na say Bema on anything obefanechi. Monica Abena midawase na mechia wahwefo nyina say ye ka say oba afa ni kunachi a ye society nim na enye common sa me de me ma adwen mo no me hu ni say oba a ofa ni kunachi eye niam bebre eye niam Bema na ye hwere no ene be mo ba afa ni kunachi because yen society na ye woman no ansa na oba beti ase se oware enipa asemesi no na odo a woman no watiw ni na adwen se me Abena Ghana me MBY be ma we ya me ware ni me mfa na chi na de ebetimi so asi se obefa na chi ni se ono ankasa no ware be ma no no ndo no but enieme bi a ohye ne bi abema ne yema no amame nware ne sai enti achire bi no ono ankasa ne wiase oban na kope opebema tietia ba wensu ye bema tenten onim wona koma mu se ompe no ba bema no eye ne bi ma no amame mfa ne saa achire wona ma no akohia bema tietia bi a wodo no wona koma mu enti mi ankasa de se meka se oba be chiti a eya na gina niema bebre so na ye wo bibi se mame mfa ne saa e wo dom awadiem empanatwi mame mfa ne saa na meka se obi fa ne saa na nipa no na yonkofo bi yo ha meditate me ware meditate tu me ware but no ankasa no na adwen on the ti wiase pa ne se nkonya broni anko be ware but ene me hia ba afọ de mame mfa ne saa efi de duru eche na nyame ayi na do no otutu kwan afi no akohia broni ina se me kora mi so nyina na me se mpese me ware broni o afi no o chinti woni kunu ne so enti no me de se cheating beba bibi ma me hu ne se eye wadwen o psyche on ho se enipa we me ne netina for the rest of my life uncheati but then say wo ye ne se ma bisa ne bema ebema ma me bisa ne nya bemu pe na che se eye den a wo na wo so wo ye wan enipa e wo no no akosua se wonim se bema e wo no no de aye de obi anim se manyini ma me ware ne saa anti ene ne ye ma me bisa one no but ma me bisa na bem to obefa ne saa rich love. Yeah, kasa afa, why do women cheat? Ora diem pa ne be ma ba afa ne mpana anani kunachi. Jo, Abraham das. No question. Okay, and check as you come ahwefo nyina. And ma relationship cheating eba me dia endorse papa. Ebi ne dia bobo so. 1. Ahochre. Okay. 2. Disrespect. And 3. Caring. Okay. Oba bi wo ho a ono obi te ho wotumi se boy odo no pa but be ma no any sika obeboa no okay eti eba sa no na so koshi obi wa bonte bia okoshia sugar daddy bi wa bonte no obeboa na e bia ifia wotimi ona etua light bill otua water bill o hwe ni nua mu school ahwe ne papa ne maame abeka ho a o so okodi papa na chi na waji bibi the best support family no eti eba sa wa chiti
obi kra so ha wa ware o enye se mpena twenko wa ware bet ne kurintimi enye we nyina ama no obeja kawa no akakotwe be ma fofora that's happened it happened it happened pa na we kawa na da so oh yes remember be from ma ware no mo pe o most men remember be wo ha wo se ring ni so obeka so we dey she man ni munyam ti no forget it na yenye de be oh yes single for so okay okay na de to aso no so na caring side no obi wo ha be hia no oh boy we dey mini na chi was me dem ye fine boy no dey pay say that me adwa rich love ya betie na obefa me na fine boy no dey pay so chile say sister I just want to me abonten kwan no hey etu wako sister me kwa ba what cheaty usi so why cheaty ama o boy anase be man ne wo ho a childa Abena me pese me emphasize okay rich love the na okana ni nyina bounces back to my memfa me sa mbisa no okay enipa no all pay no nim so e fanboy fanboy no dey pay about see all pay no what ya say sacrifice net na ho enipa no all ware wo no onim adwuma wo ye ansa wo kwaje kawa he enti the moment akwaje kawa na she no sacrifice na ho sa enti rich love ka say wonke o ma wusika ne ade na be ma ne be pe onu nim adwuma wo ye ansa na wo ti ase the moment a what ase say pin I do waje a shonsa it's yours fa okwa papa mu oboni mu tena ho enti wonye ready atena wo baby because cheating there me hu obi a cheat on so a wo hwie asedagu ne soda because ultimate break you cheating let me break you obi heart ho oye no hwie a enye yi because what the gidi nyina show mu pain yes okay Abena obisa me bibi se me cheat ya ma what cheat da wo se wo si so a wo twetwempene wa fa be ma echi da me the type if it's you me no jai so me no wajai ene me no jai because we are say the mama show hwe when you are in a relationship omo mu gina chire pe wo edos papa ba wo jai so bi e ma enti the moment I me hu say wo you say no me cheat on you ba me no wawie makoma me no wawie me ko nipa fofo me ne nipa fofo na ekwa akotena enti e bia wo akoma me wadu be yo say me cheat on you ba me no wajai o ba na wo nim say eno e cheating because say wo mpe na e wo say wo ka kire ne say me mpel enti me ho wa man say me no wajai na ko but then na me no wajai no because me share my phone so a me the moment you start giving me broken heart no the bia obi me one more me on chat that time na me share my phone yo jina ho mama wo mo ane o mo chat no ye ko akoton ade aba ye twem ogusu a ehwede yoko ye twa ye ho ye kwa kodi dwa ye ba ye beto aso so what ma what ye papa bia na mo di mo chine se be ma wuwe this is my secret. Give us pea capsules. Pema wa ho din ko from na want to me to my din won pem. Give us pea capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. Anti wo lawyer no na she obotom. Are you bro? Na dey na fa no me sini ba be chia mo a ese ni die. Bosa no. No. Ni dey na fi waka wo. The friend give us cold capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di wo ni pedwem wani na wo posa amaman antimi ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules a. Obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And give us pea capsules. Hey, and give us free. Chinasuma. Ememe wadi ifiedu watwede kronkwa na efa. Give us cold capsules. Apemfo abatra wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka. Ebra, if I shop na me sha dia wo bag. Bra ade enna so biem. Na tell me me share me see ba queen why me say. Bra said the time about Mr. Etia Jimmy ni fie for enya dia ba ko pe ebe so ye We dey do this o fa ni nyina. Bra se me ka se me di time about Mr. ho dance ya wiase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time about Mr. Enya nu ko die na nu mato a wontimi anije no wadra ni time about Mr. Edwe enye ma oba wa fa afuro die wo ma akoda no fo enye akoda woni fie dumienu ansa na obeto time about Mr. Edwe ibi no hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo atridie malaria ibi ansa en classway food and drug board for agiatu kayo se time ni TIME time about Mr. afi malaria fi baby adani diva ewo mu no ebe trato fan soap bia eye pa dey footballers nti wo ko bobo ne ba ya na sent wo
kobobo ba na ro so school okra tumi se ompabo an sentuo ba mi usi bi na ye nti wodi dware a na wodi krimi bi so asra ene ntema popro ka ka wewe ni tim egugu na de na betumi usi ni krimi ni soap fanfan soap ni de best be mo oba obetumi usi fanfan soap fanfan soap yema obi a odware na ho keka no obi a pimples ase wanim ama wanim na ye black we so fine soap ebe bo ma nini na akọ baby we wo aye utirim ema utiri entimi emfu fine cream ebetimi ama utiri nini na kama obia obema oba obetimi so fine cream e da fa utim na be ehu abia efu fine herbal soap and ointment wo benya bi wo oman mu pharmacy ni herbal shop bia mu open the dodo to so afre 0242 804791 fine herbal soap and ointment used to be now obey fine. Mrs. said, "Dear Marco Greenfield Scientific Herbal Clinic. I go with the Tremancasa. And to me, come and sesame. Obian Transima stroke, we had come to them bio. Some make a show now what you show home. Greenfield Scientific Herbal Clinic was say a weapon to say hypertension, or Barney Bema war power, diabetes, John Somu Yadie, Coco, make Canima Jadie. Obama Sija and Nancy Mameshia, Siamani Casimubuyano, Greenfield Adaroma, and Omatro Trauma name, in no Pakasiania, the Spana Kodaya, Mawasan Antibi. Greenfield were ultra modern laboratory, any diagnosing machine, what this kind of human system no was signed on a Jinkwa Gallic Plus, a boosted immune system, na sign AMA BP, or be a halitosis, and Nankambani one and Numuno, on Fanco Greenfields, no betting is say, Greenfield Scientific Herbal Clinic, one more Nungwa Adogon last stop Estate Junction, for 0243 983906, and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Yako akwaje nkrato aba ugusua ehwede yoko afi ni watena se dwumadie na ye kasa afase adenti oba ebefa nikunu anabe ma one neto wachi na ye twetwe ho nkomo mbiwa na wo ka bibo se ehwa no wakoma mu de waja be ma no na be ma no de nim se waja nti you are cheating. Abena didn't say so onim se mejai no ebia when me say opa bi so oba bia so oba obeka no kra kire the moment you are in a relationship a member mo pe chain time we are single into our relationship mo now we na say the relationship is not working. I mean I hate cheating. Just quit. Yes, I'll quit. But the moment I quit now, I'll make sure say me go through that broken heart crying na me phone na me ni dini at the identity. For replacement. Yes. But it's not love. It's not love. Who told you? Oh, who don't know. Next only be back on to campaign. I don't know a moment you can leave another person and just fall in love with another person is something else. Not just say wono wakuma no watch him be 100 na de no ni be ma zo sinja ni net na ma say fall in love. Abena nti say me no wajai na say ni pass message your pem ya enu nti me nche me ho conference na me ni panata what ase but dog fit up and enye de me ne jai ya na me fitin ya na me do no ya oni obi tena odo enyini nti me ebia me ne tena me ne say ebia me ne tena me do no. Okay ajo awoso e say me cheat why cheat da me nware ye die be me friend cheat because me nware e na de minim say cheat na say chere say obi a waware a o free ni kunachi enti me twem pena na say me free me boyfriend achi na me koye me lie a e no nche say me cheat na be ma bi acho sa process ne da wakobo crash da me nkai onkai oba bi asida e course e buo bi ba mu ana sa titi bi ba mu yesua de e sa e buo bi ba mu ana bibi ba mu asumbo bi ba mu ene bitin skese pa bitin kese ya bu ankasa na nti wutu ho ya wo ye de anya ya buwi woni se obetimi kra bo wani obetimi aha wo bibi o na ye odobro nti obu wi na ye ode nti usan ko ye bi mi o da bi wanse an ko ye bi me pa ne chode chem o de cheo na se wo na e wo ha betimi asen akoye o da bi since then there and cross me bind cry. Okay na ye nhwe bibi o ya ye emma ya ye bisa say why do women cheat no won say mema nka fa bibi no ye beka say mema ne bebe fa be yire no echi ba we ye hwe ne general emma bi so efa omukunu echi anase omumpana bi omo ne omoto mami 3 causes of that aside what ajwa kan no mimi hunu say peer pressure emma bi wo ha enamfo squad no oboye ba kwa wani miye
boy ba kwa unimu nyansa afutu bone timi mu se peer pressure so etime di eni bre so ka ho pa ekosa ade afi eni bre Abena shewe nti o se menye bi watoka we o se mekoto bi ebi ankomo bi ambo hye na mu de bi kra na nipa na wodwa nanum oh me to ma de we say you me esimesi ato we yam me ka say crash na oboa on toy enti ase peer pressure de odi akire di abakwa koye de yeye wo de bekọ sesi abaka say na we esimesi ato we yam we na we esimesi ntimi ntoma me dia na me pe ba ko bi nka ho ana me no bi nka ho bi bia we kwadwa ntimi akwabra betimi ana ko fi betimi esimesi no otoma no ka ba ko pe no ne tina ho ye what ya obi a woni ti a wode nam sa peer pressure obo ha otimi de namfo achi eye niama bi a ensese obeye enti di asem no beka atwe ahwefo a ehwe yen Yo, Abena meda say o programming a platform kesiye aina menya sa akwanya me de beka asem we. De meka ne say ye nuamu ma no yen yetimi ma enema bi ya areho. Obetimi hu obi ade e wo Instagram keke. Na nani abre. Onim se be ma na oba we ne nete no be ma no kra woni sika o. Na ye de no timi toka we. Oba na timi atoka we make us ebi nso oba ne bo ne ho modern but na adwene ne say oba no echiti on nikunu ene esa de obekọ akoye bi obi hu obi ade na nani kakom saa enti de minimum fa cheating kakwa ho se ne ma e de ba no ebi ye se wani bri obi ade a hu ade Abena fascinator ye efewu se be ma bi na ato ama no ene se me be ma ye ntimi anto ama me ne me kwa akopɛ be ma foforo betimi ato ama me obeti wani no na wako ya ho wako kodwo wako ha sei eno so ni nyina enye hwesa wasen akofa yare etire enye baako ena nsate nyina enye pe ebi a be ma me fa na ofa me obehwe me no ebi okofa akoso a onhwe no enti de meka ne sei yensusu ma niam bi enfoforo yen yesusu ma niam bi foforo yen a cheating na eno ano be brase okay yensusu ma niam bi enfoforo yen mesan aba so adwa afutuo be no so beka afade ye kasa afa ho before metufu no me wa asem ba ko ho ameka cheating edru ba bi nso ho empa hwa agro eka ho obi ho a osi hwe shro paasa obehia be ma one na ware okay na bi so na be ma no so hye dan hwe empa hwa agro hye dan nim yie enti e ba satem bia o kai na chi to kai na chi sana se bia be ma no tukwan kakra bi se pe obefa na chi aha ana se bi wa what movie hu na wo hwe movie na wo hwe ne ma ekoso na se wonya saa ne ma na woni kunu no hu pe na atwe na adwen kosi ne former relationship ne so to be ho na se hu no waduru ho ba me ni nyina mu de meka ne se ye nuano ma mama ye ni nso de ewo na mama ye nkate ye coat according to your size empashwa gray eye dan ni nyina ye the same thing enjoyment ba ko ya enti no se de okurutie bia no mo ani nso se de oboy ti bia mo ani nso se de okurutie bia woni be sampa ye be kwa kwaje nkrato wa aboafo ye ba ye beto adwumade ne so Ebra, if I shall plan, I'm sure you will bag. Bra, ade, and not to be. No problem, I'm sure you see about Queen Wayne and say. Bra, said your time about Mister, it's your chimney fear for a yadia about ever so. Really, I noticed a offending now. Bra, so me cousin me the time about Mr. Juan Dancia. We are singing now about Timinka. It is some malaria. Where drawn the time about Mister? And you know, go, dear, no more to want to meet any deal. What drawn the time about Mister? A great and your ma or bar waffle through. The one mark for down for any aquada when you fear do you and son of the total about Mr. Gravino. Shasawako Hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a 3-day malaria be answer. And Crossway, Food and Drug Board for Agiatu. Kayo, the time near TIME. Time about Mister. I feel malaria fever be than diva a woman. Ever trouble. So what about what your papa be enough? You want to say, Bama way. Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Pema wa ho din from now on to me to my din won pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono eneme lawyer. Anti wo lawyer no na she obotom. Are you bro? Me dey na pon me sin ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No. You get nefi waka wo. The friend give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di di wo ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Capsules.
Ememe wadi ifiedu watwede kronkwa na efa. Give us core capsules. Apemfo abatan wo mo manufuo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka. Mrs. said your Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. I go with the Tue Mankasa. And to me come and sesame. Obian Transima stroke, we then can to them bio. Some make a show now what you show home. Greenfield Scientific Herbal Clinic was saying weapon to say hypertension, or Barney Bema war, diabetes, John Somu Yadie, Coco, make Canimajadie. Obama Sija and Nancy Mameshia, Siamani Casimubuyano. Greenfield Adaroma, and Omatro Trauma name, you know Pakasi and Yan, the Spana Koda Yadma was an antibium. Greenfield were ultra modern laboratory any diagnosing machine what this kind of human system no was signed on Ajinkwa Garlic Plus a boost immune system na sign AMA BP obi a halitosis ananka mbone won enum no onfanko Greenfield no betting is say te Greenfield Scientific Herbal Clinic one more nungwa adogon last stop Estate Junction for 0243 983906 and now 0261 651898 Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Fan soap here, soap here. Pa. They football lessons. Wo kobo bo ne ba ya na sent wo. Kobo bo ba na raw so school. Okra tumi se on pabo an sent wo. Ba mi UC bi na ye. Nti wo di biare a na wo di film bi so asla. Ene ntema popro ka ka we ni team egugu na de na betumi UC ni film ni soap. Fan soap ni de best. Be mo oba wo betumi use fan soap. Fan soap yema obi a ojare na ho keka no. Obi a pimples ase wanim ama wanim na ye black. Wo use fan soap e be bo ma ni na akọ. Oba bi re wo aye wutirim. A ema wutiri entimi emfu. Fan cream e betumi ama wutiri ni na efu kama. Obia obema oba obetumi use fan cream e da fa wutim. Na be yi eho abia efu. Fan herbal soap and ointment in Ubenya bi wo oman mu pharmacy ni herbal shop bia mu open the dodo to so afre 0242 804791 Fan herbal soap and ointment used to be now obey fine. Oguswa ehedioko afedi watna sia ye twetwe nkomo na nkomo twetwe de ebisa kra ne se de ne ma oba ebefa ne kunu ana be ma one ne to wachi ya kyerɛkyerɛ me yasua ne ma bebre mini abai omama wesisei obia ka ne de na wo a wote wo so de asɛm no wo ka afa asɛm ho numbers bi go tv ne ne wo afa no de wadwenkyerɛ aba na bibia aye kama mbiwa na wo ka bibia ansa ye kɔgye nkrato no na rich love ka se empema gro ni nyina ye pe da bi ni nyina ntimi nye pe okay enti bema na one ne tena ye no a wo san ti ase se onware wo no first na na ye se courtship munye bibia ansa na maware ene nso de mutimi ne mo ho eye bibi ansa na maware enti woni bema ne dae na wo hu se enye de wo pe no a wo hu se wo ex boyfriend ba ko ne ya de chen no ade na wo ti ase se onware wo which love ade obi wo ho a o se do no enye mpamu agro kwa na ma do ne ba wo obi wo ha ne sika the position the care be on them the first priority change sika de ho hia pa the sika the care be on them the position if you kwa the kasa keket be your fe be kwa the way I was smiling enti wo hwe no bet wan check mpamu de ne too much but later on not na say o ka kai say na smith na o ye me good o enti no me sign kwa back ya edu ba bi so a me feel say na me ne ho hia said the who say the car na say the position be and the BB nti because the party obi na so no ho enti una be correct no wo wasoro dada na obedi ni panachi no una be chene say bia we ha ye sho ni say ha ye ni say be ye na chese asumdua be fie no do na yeka na chese asumdua be fie do ayeka ma ene de mo to ye fopa ye sia de madam ase se mo ba ye wati insure mo pa na sa na mo be ko ne ye wodwuma de bia ye di se no de obade ye koso ne wan ni bia na chese wamma okofie ko mbeka chero se program no wanko me wade fefefe bi si ha ahwehwe nyina na niema bi wom achede bi yo nyina ya achede yi ba ko fa mam mi ya me de be ko pick and art on fan ko fi obe o de be mam pick and art na say ampacho ajoa yi ba ko wa ye de be ye dey mpacho pick and art nti yi mame wadama o yi ba ko ya yi bi mame menyi bi ma wo anti o de nini yi bi mame yi bi mame wo be yi una yi mpacho je me de na we yi ni panye o de na me yi no okay ajoa de nini fa mame o de nini me dase we dey hear me see we dey zazi pa I hope say nipa your trad you only hear me asem bia me pacho dear kwofo the director say act like a frog
Yay. Actually, sister. Enya media o. Media ni. Me say wo de MBY ye. Ada na dia me yi o de ma o. Enya de o ye na de ma me. Enya media. MBY ye na yanko. Menim. Ye ne ntem fa bra say. Na ade na o kan kwa me hu bi da o. Actually. The ade na ya actually. Sorry. What is what actually? Oh, MBY. I don't know what it is. Aponchire what? Aponchire ni ya. Aponchire ni. How's it like? I'm the other. So baby I say so ejina. Auntie nsu da ha we na me ngine. Ene ne da ho no. So ne da ho kese no. Nsu ni da ha yi. Ahunhum mu wiase nsu ni da ho. Amo yesen. Me pacho. Seriously, me ni mo ka se me boa. Enti de yes aponchire ni mai. Na me te bantima me fi aponchire ni nsu na ho. Aponchire ni ho. Aponchire ni de nya. Me fi. Obusa bantima bi 44. Aponchire ni ho. Sister. Omo huruhuru nsu. Omo huruhuru. Okay. MBY went to me anye enti wan we ni hwe. Sweetheart, director ne dioko for say acting, say teacher ni portray like church ni. Me question na the man. Good morning, class. Good morning. Good morning, madam. I hope you all okay. Have you done your homework? Yes, madam. Are you sure? Yes, madam. Let me have a look at it. Nice one. Thank you, madam. What about you? No light in our house, so I couldn't do my homework. Like seriously? Yes. Go and stand outside. Oh, madam. Stand outside. We've paid my school fees. So what? My friend, stand outside. Thank you. Sweetheart, why you me? You watch this way church ni ka. We are sini training. Why when you cap one to joke? Thank you. Yeah, dear. Ya winning. Jena was so jibre etna sima ye hwedwuma die ye da obi bia se ye beda ya boafo ase se be so ya sene ne na wotwe so yetumi de dioko ebre wo marwen fi se na wotwe bia bre ne duru ya wo betena ase ne wa hwedioko se be nyina ye betimi asua de meda ma boafo ase eye MBY Galaxy na hemata de ama me ho aye fe afe ye Gola Hotel kwani ye jibre tena ase a ye twetwe nkomo bibia ye kama se ye event bia de misro bra ye Gola Hotel no mbe ye bibia kama afi time heba mixture or say malaria de wadru anita afi KNG heba capsules or say bema oba nsansan ne ahemfie ho nya mesro kope KNG heba capsules and a give us cold capsule or say cocoa afifiru $1 de wadru ani give us cold capsule afi give us pea capsule or say bema ubebobo na chese just ube twatsen yakata ube she go ube so we she go dia and only give us pea capsule ya da obi bia ase samotena ase amohwe so wantimi ahwe program ya mesra uko YouTube subscribe to Abena Ghana's TV na obetimi ahwe ewo ho ya da obi bia ase da sene ya besa e share wo de okos asemba ko ne da bia meka mesinya me wo ma ebeyi dieko bedi mechina obe wo dieko bedi mechina me ma wo dieko Dieko, bedi mechina ube wo dieko